Abakazi hamwe n'abisye nebo babangwirwe cyaye kombe kwati no kubazira nkeshaho ovoro ebintu by'abakazi by'abashija n'abana bato okubangurwa kumazira amezi mukaga nyowe ninkigumya kandi ninkikiriza ngo kwego kunyegereti kubaire kwabusaba tukujya kuba ku mugaso mu maiso bare munonga habo muri mugukozero mu bana baitu mwe bare kubatendeka kubahabura iki kugenda mu maisho Emos Murisa omugambirizi wa kampuni rukora echendeje cha HOIMA International Airport anje kushobora bwaci ebyona babikozere. Program ene cha rero izira under our community development rundi okutungura community kandi na infrastructure management egyo nayo yakumanaginga abantu bakajanya mwingi bijahano hata bacara nkaba bato abatanya kwina skill yone yo murimo bokubota bahayire kintu kirabafura skill bakatandika gukora kasente kabo ujya kusangana bagenda mirimo yendiye kubasa kureta kubaretera ubuzibu umuramu bwabo twazo muri Singiro South abamujunimar Asensio abagizi ba NRM bakino bagumizamo omugukure bango bakwatiraho ebyo tarimo na bimwe na munongo cyaye kumurimo gwo kubayisya amezi maronji Dero muranga abimizi bitu bayinaremu inkunzitu za movement ngo kutkunda movement twena twatire hamwe ukubasa ina kubasa kuyamba akwateho minwa government yakwiza ishange mbere zitambara abantu binamizwe kuta ngecho kuriyaga mizo waga hisandemwe ganga kwa gatachiro hamiza akozwa kambisa town council ngakozwa kambisa sub county ngakozwa chikagateje ya jeri muzarwa mwizuka abukarugo mizigonga ndasima mujunimari Asensio ahabwa mani agatire mu connecting na district kandi katuhereza mani go gukora mizi shuba sima chama nero C3 RC5 chama nero C5 kutuhereza mandate kugira ngo mizi gitu twabasa gukora burungi bwasi kandi abana bitu baganyigwaho umukora mizi manjere guma kumuraje kuje kutuyamba ebishishikire kuno ndio jinji munonga marari amiza abantu kubona kuko mwabashanga habashobanjire kuta mizi ebicweka omuri kamubizi kashachi renjich nyechitunda rwakatiko n'ebindi bingi hati okunoho bari bagizaho ukurebango bagarara busya emidemo na munongejo eyashwekirwe emitunga